White Media Africa CV viewers, as you can see right next to me, sinobhuti ofike kwazwakala emculweni okholo endimeni yomculo wezokholo igospel. Ubhuti unqobile Mbandla obekade siphefumela njengamanje estage. Njengamanje ngizocela ukuthi ngimnikeze ithuba lokuthi abingele abukele ba White Africa CV. Ngiyabingelela kakhulu bona bonke abalandeli nababukeli beMedia TV. Sanibonani ngaze nganithanda, thank you. Bhutam, Nqobile, mfoka Mbandla, mhlambe angiqale ngibuze kuwena ngoba siyazi mhlambe ubonile even ngima-poster about le event iGodwa Music Festival usikade kumisile ama-genre ahlukene, khona wena kwaito, khona wena hip hop, khona wena maskandi, khona wena gospel. Kungathini mhlambe kuwena ngoba ubonile kade usestage ukuthi abantu abaningi la amabhinqa asebefikile kodwa the way abaresponde kahle ngakhona, mhlambe ungathi yini mhlambe impihlo yakho ukuthi abantu bawuthanda umculo wakho even mhlambe bethanda kakhulu umaskandi? Engingakusho nje first ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalo mcimbi omkhulu kangaka. Kuyi-experience ebalulekile kakhulu ukuthi uma ngabe uyi-artist awuculeli umphakathi wangakini noma isonto langakini kuphela kodwa uculela i-South Africa yonke. So yiyo imphumela le engifisayo ukuthi one day ngikhule kakhulu kunaloko, ukuthi abantu bangazi njenga nomuntu oculela yonke i-Africa, kuthi nabanye abahleli bemcimbi uma ngabe kukhulunywa ngoNqobile bazi ukuthi bekukhulunywa ngomuntu ozofika ajabulisa abantu njengoba ukade ubona nje. Ngoba mina noma ngabe uyasonta noma ngabe awusonti, uma ngabe ngithi nje thatha imthwalo sikothuke kusuka sekunakele kakhulu kusiphi kuyidindi sibheke phezulu. Utami usalapho le ngoma oqale ngayo uvule ngayo ethi thatha umthwalo ugoduke, ingoma vele iyakho vele noma ingoma oyenze nje bade sipromote le event ebeyidedicatela to this event? Ngenxa yokuthi Nqobile i-artist and usmart, la ngoma ethi Indi sesigoduka ingoma esiyenza nje maqondana nomcimbi ukuthi abantu bezwe nabahleli bawo babone ukuthi ngikuthakasela kangakanani ukuba ingxenye yawo. Ngase ngithi ake ngenze le ngoma ke ngabe sengivala ngale yami nayo vele ithi thatha imthwalo sigoduka. Utami, khonto engifuna ukuyibuza engithintele kakhulu mina njenganomuntu osebenza la kwi-White Media, siyake sibone bhuti wami ama-artist amaningi especially ama-upcoming artist, umbukelo wa-White Media uyakwazi ukuthi usumculi esesingasho usumkantshubovu, uyadlala left and right and abantu bayakuthanda kakhulu. Mhlawumbe umyalezo ongawusa kumculi osafisa ukufika kulesi sigaba okusona ukuthi if i-event kanje, because ngizomtshela umbukelo wa-White Media umculi wokuqala ophefomile la, akekho umculi esephefomile but baningi ama-artist akhona already manje angakafiki leli zinga kulona kodwa awakufunanga ukuphefoma ngoba abuka ukuthi abantu basabancane. Yini mhlawumbe ongayisho kumculi osafisa ukufika le gaba okusona ukuthi angakubukeli phansi ukuthi abantu bancane kodwa angene stage enze umsebenzi wakhe? Kubaluleke kakhulu lokho. One, uma ngabe ucula ngalesi sikhathi ayikho pressure. Abantu abasuke bekhona njengamanje, abantu abasuke belambele umculo, kusuke kungakaba abantu abalinde amaqhawe abo. Siyawazi umaskandi ukuthi usunabantu abasuke besuke emakhaya bezele specifically kulowo muntu abasuke bezele kuyona. So ngizol advise i-artist elisakhulu ukuthi uma ngabe uya kwi-festival noma ngabe i-festival e-gospel noma ngabe i-festival e-mix yonke, musulinde ukuthi kuze kube khona abantu abaningi ngoba uzoze ucule sone pressure ungakwazi ukukhipha lento ela enhlizweni kuwena. Nabo baqala kancane. Ngingadlalwa ema-radioweni wonke akhona eSouth Africa, ngingavela kuma-TV, but it's a fact ukuthi ngisawumculi osakhula. So kufunakala mina first ngiqale ngiyi-understand ukuthi izinga engikulona lima maphi okwamanje, noma nginethalent elikhulu kangaka kodwa kufunakala ngi-understand ukuthi izinga engikulona lisama maphi. Kungamsiza nomuntu osakhula ukuthi angayimatanisi, angathi ngoba ucula umaskandi nokhuzani ucula umaskandi abese funa ukuthi hayi mina ngizocula mase ngicula okhuzani. No. Uma uyi-artist yazi level yakho ukuthi usangakanani endimeni yomculo. Insizwa eyaphansi eMthwalume eyase-South Coast ukube icula umaskandi ngabe ngithi Bhenanyawo. Singakuthembisa mbukele wa-White Media Africa TV ukuthi ungakhathazeki uma ukuthi uyeza vele la kodwa le performance yakhe umfoka Mbandla uyibonanga vele thina sizokutshengisa sizele kona lokho. That's why sifike early sizele ukuthi sikutshengise ukuthi izimanga ebezenziwa uNqobile umfoka Mbandla ubenzani. Sesivala bhuti wami siyazi ikhona i-album ishisa izikhotha igila emhlola left and right ithi mangiphela amandla mangaphazama uyikhipha ngonyaka odlule. Yes, kodwa sisalapha nje kuleyo album 2020 ngizobe ngithi yawe
is your name. Ngifuna ukuvusa leyanto kogogo, ngifuna ukuvusa leyanto kubantu abasha. Ngifuna ukuvusa leyanto kubantu base South Africa ukuthi it's not about ukuthi ukhonze Zion. It's not about ukuthi ukhonze Postone. Kodwa it's about ukuthi silandela uNkulunkulu sonke. Abalindele abantu i-album emnandi kakhulu ezobe imixe nayo le album oyishoyo ethe zandleni zakho Nkosi izobe ikhona sihlangene lapho. Zobe ku-album ekulu emnandi ngendlela esimangaliso. Burami siyabonga kakhulu kunengoma mbukeli wathi Mid Africa TV kuyona le album esikhuluma ngayo uma ngiphela amandla uma ngiphela amandla ongithwala Jesu wami engiyakuthembisa mbukeli we Mid Africa TV if ungayithola le album uyaphuthelwa ngendlela eyisimanga kukhona enye ethi ngazi ukuthi eyami le album ethi Jesu ngibonga ihlane lakho Jesu ngibonga ihlane lami nokuvivinywa kwami awuzange wangikhohlwa ungihole kwaze kwami uthini la kule ngoma ngithi wonke umuntu okhona uNkulunkulu asekwenzele yona akwenzele yona ukade ungasathemba ukuthi uzokwenzela yona ngoba uma ngabe ngikhuluma ngehlane ngikhuluma ngakho konke ukushayeka umuntu akushayekana ngikhuluma ngayo yonke inhlupheko ngikhuluma ngakho konke ukubukeleka phansi kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu ubenawe kuleyo nhlupheko ubenawe uNkulunkulu kulezazifo ezigeza kulalisa esibhedlela ubenawe uNkulunkulu kuleyandlala ekuyakubamba ekhaya ubenawe uNkulunkulu ukhuliswa umzalo oyedwa ubaba engekho ubenawe uNkulunkulu ungenabazali kodwa usuyilento iyona ingakho Jesu ngibonga ihlane lami nokuphivinywa kwami nokushayeka kwami wena ungihole kwaze kwafika la Burami sibonga kakhulu ngethuba sinikeza la nyika South Africa TV ukuthi noma sikubambe sowuphuthuma kodwa uthe ngeze usiphoxe uzosinikeza lesi sikhathi sikhulume nawe sibonga kakhulu bhuti wami sikufisela konke kuhle ezisiphothula unyaka songena ku2020 ngiyabonga kakhulu nami engikufisayo nje abalaleli nababukeli mabalindele into ezinhle kakhulu ngoNqobile Mbandla ngoba indima yegospel ngifuna ukuyithatha nami kuzwakala ukuthi khona uNqobile ngingathi ngifika kwi-industry kube ngathi alikho i-artist elifikile so ngizo-eda nami kuloko kukhona ngizo-eda izinto ezintsha abantu ngiyacela bangisupporte ey'tolo ngiyacela bangisupporte kuma-digital platforms badownload umculo babukele ama-music video basubscribe thank you so much ngiyabonga siyabonga kakhulu bhuti wami